नोना पे नेल दाड़िया कना नोना डालिंग लटुम का ताबोना और हना पास्टा रहो मेना पुलो रे सनाम को जोहार गे तेना नवा वीडियो रे जतो को सगुन दाराम और तेना पे नेल दाड़िया कान ताबो अने अंतरे उना ढेर घेटलिंग गदा का अदो ओना गे ना लिंग लटुम ताबो लगी नितों और होला माधरे दाग जपुर का ताबो तेहन मा अड़ी जोर उद्गार कना अदो नोडे हो उद्गार ते लटुम ना मुश्किल गे बुझे कना अदो चेक लेका अलिंग और दारे बूटे सेन इदी हो ना ताबो उनका अड़ीगान दरकार तिरपल को दरकार सेना हाँ तब ना गानोगा और नौका ये ओते कोरेन हाँ बाय गानोगा से अदो नाते दारे बूटे होना बलिंग इदी ताबो अदो नोडे गे जहाँ गे उद्गार दिन मा उद्गार गया अदो ना नोडे गे लटुम ताबो ना और पे नेल बड़ा कना निया हफ्ता मा अड़ी उतर गे ढेर कना ना नोना छोटा छोटा दा ओढ़ चाबा कना ना ताबो अदो नोडे हाँ लिंग लटुमा जुलूप नोते में ठीक है ताबा तब नित दली लटुम लगे ताबन चेदा से अड़ी ढेर उतर गया ना को जो लटुम चाबा हुई
Noy na pe nyel dareyak kana nono darling latum ka tabona. Ar hana pasta rehon menaa. Noy tara. Bal lain tring doho ka bathar te हैं. Noy pe nyel dareyak kan taboa. Noy nah tabo tina ढेर noy. Noa dhare re arhon ha. Hana dhare re noy nah nongka te ling baisau ka taboa. Noy nah bar lain te ling baisau ka taboa. Noy pe nyel dareyak kana. Ar noa dhare rehon noa dhare rehon bal lain te geling baisau ka. Noa nongka te tabon. Ar node pe nyel an ha no node ling aᱬgo ka. Ne nede nah sarej ikan taboa noy kom dhara ene ina kon ha ghet mena one ko. Ar nah noy ne nina ge mena. Ar nah tabon ado banu anan ha ne niya ge mena. Ar noy pe nyel dareyak kan taboa ado nitok nah arhon doড়ha ling latuma. Latum hui ke tawo ling. Noy nah pe nyel dareyak kana. Noy mid lain. Ar hana Bal lain menaa. One nah noa dhare re ar noa dhare re bar lain te nah ling baisau ka. Ar nah hane hana dhare re tabon ha ghet do menaa ona ko nah balin latum chaba dareyak na. Ar tein do nah ling langa go en taboa. Setak kon dulub do ha thitna ko kurchung te hasu got ke linya. Ado tein do tabo ina ge nah ling latumea. Ar noy pe nyel dareyak kan taboa adi gan ge ha ling latum ka. Ar jasti balin jhali a dulub tilin langa kan taboa. Video do node gelin muchade taboa. Video jodi pe kusiat taboa like pe share pe. Ar channel re jaha pe nawa ge taboa channel tabon subscribe ka pe. Ar घंटी tabon thirin nyok ka pe. Hoy. Ar video okal ka pe bujau ke a comment tabon pe. Ma tobe muchad re alin pahta khon Johar ge.